iyakwazi ukuyifikela lento endlini uthi angena uzishidi libanda wona ilizwe uthi hayi labandi ishidi manje suke iphakathi and abanye abantu abanelokhuza amanye amasayini umuntu akhona ukuthi mekalela uyajuluka ujuluka embedeni kuze kube manzi kube ingubo zibe manzi kube ngazathi une high blood kanti akanayo yabona ajuluke nje ajuluke ahamba ikhiphi ingubo nakusasa mekalala futhi ajuluke usuka nayo le mimoya asuke bamvakashele ngaleso sikhathi. All right, greetings and salutation. Welcome to Podcast Club. We are back again with another episode. Enjoy Bafetu. I'll never, ever be alone. Ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Mr. Nhlapo. Uyaphila kodwa mkhulu? No siyaphila, no progress. Yeah. Kuhle ukubona again ku2026. Kumnandi singene kahle. Ngene kahle nani. No mina ngene kahle yonke into nje ihambe yaqonda. Straight nathi singene kahle ngithi uyazi sesikhulile phela sesihlala endlini sibukela abashana ngale kwegate indawo bazokuhamba hayi kodwa zange kube nenkinga sibonge nje unyaka omusha oza nezibusiso. I was going through the comments, especially on the last episode that you and I did. Someone was saying that I'm distracting you every time I'm khuluma ngigene emlonyeni and ngigene emlonyeni, so some of the things that's important you miss them because of ngigene emlonyeni, and I went through the episode. I was like, hey, marangiboni that thing kingena go because of you were explaining and I gave you a chance to explain into details. Somehow I interject in a way ukuthi I want to raise something lokuthi singayikhohlwi isale ngaphandle, so that's why I realized ukuthi hey, somehow we can't satisfy everyone. Ukuthi i-topic le last mkhulu be interesting and abantu yabahlupha kakhulu. So umuntu engicabanga ukuthi ama comment anjalo abantu abanalenkinga noma bakuleso simo ukuthi sebayezwa ukuthi nayi lento, so manje bafuna ukuthola from start and the beginning ukuthi qale la yaphelela la ukuthi yabona umuntu mekakhuluma akanga distracteki kanti siyaxoxa yabona u raise ama question ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngikhumbule ezinye izinto ngikwazi ngoba ezinye izinto zakhohleka zakhohleka engathi singaphakamisa ushwele lapho. Samphakamisa ushwele especially kulelo hlangothi ukuthi actually it's ilelo phutha nje lenzekile, but anyway we improve to be the best. So mkhulu, before singene endabeni because we are continuing from endabeni yamanzi esikhulume ngayo last time, so siyaqhubeka namhlanje sikhuluma ngayo. We just gonna address all the questions that we have. I have my journal here. Some of the questions here angeke ngawakhumbula, so I have them here, so kuphela ngikhumbuza wona and we will address them by one. So I just want us to start here from the beginning. Yazi endabeni yamanzi kuneminye like the rivers or ama lakes bathi kune watermis phakathi sizwa abantu mabakhuluma allegedly. They are saying that kune watermis laphaya, but you'll see like ikepe, you'll see like umfazi omlungu, you'll see all those kind of stuff. Lezelothi thana abilunga cool, Normally, if the community are experiencing that, and especially like let's say elokishini or la where the community there is no mlungu in between. In that case, what does that mean? Kusho ukuthi wena khehla lapho kule mimoya okhuluma ngayo into existayo ekhona, but hayi yonke indawo. Because lo umoya wemfihlakalo abantu bemfihlakalo most especially yabona emalokishini kunomsindo kunezinto eziningi ezenzakalayo, so if bazowakha elokishi thingithi mhlambe kuleyo ndawo kunelake or bokunamadamu kunomfula, if ikhona leyo mimoya iyadeda lapho because ayizwani nomsindo iyasuka, so yona uyithola kuphi endaweni ezifihlakele endaweni eziziba nakhona ezinezihlahla khona lesihlahla okuthiwa umyezana uyithola kuleso iziba sakhona esinaleyo mimoya uzosibona blue sidaka sikho clear uma usondela kuso ushawa uvalo
uzoyithola lapho ke yona ikhona vele but abantu kakhulu abambuleleka kakhulu ngayo noma attractayo abantu bemimoya. Okay. Abantu abanemimoya, abantu abanesiphiwo. Ngoba kunalento kumele siyilungise mkhulu. Kunento ozoyibona la physical, kunento ozoyibona spiritual ngokomoya. Because indalo kaNkuluNkulu idalela ukuthi kunezinto esingeke siyibone ngokwenyama. Ukuthi into ongayibona ngokwenyama uzogula oruhlanye ngoba into engabonakali. So kudala kwakuthi mangabe uyibonile waxoxa nayo ngesikhathi sabomkhulu ebifika ithi ungatsheli umuntu ukuthi usibonile la but bokuba khona into ekupha yona then ucebe but mina into ukhuluma uyahlanya noma uyashona because iyimfihlakalo leyo nto. So manje njengoba sokwakhiwe la imimoya eseyidedile kakhulu ingako manje seyigcwele kuphi emalwandle but kusikasi ukuthi uyithole la emalokishini. Yes. Okay, so lezi ikepe vana kushuthini iyazibonakalisa ngokuziveza kwaye ngeikepe o ngokuveza umfazi omlungu. Yeah, ngoba kumele sikwazi mkhulu ukuhlukanisa. Kungenzeka ukuthi uma ivela kanje njengoba izovela ngomfazi omlungu kungenzeka ukuthi kunomuntu washona lapho ongazange alandwe ukuthi manje sekayahlupha kuleyo ndawo ukuthi akusiyiyo lento esithi yiyo. Kungenzeka ukuthi kunomuntu owashona lapho njengomlungu owashona ongazange alanda umphefumulo wakhe manje yena useloku around lapha and kungenzeka futhi ukuthi ngoba yona kahle iyayifihla mokuqhamuka ukuthi inama senses amakhulu kabi uma uqhamuka nje umuntu ekuze usasekude ifihle uyabona ukuthi ayifuni ukubonakala ingakho uzobona ukuthi nakuma museum ayikho angeke uzuyithola ukuthi banjiwe lapha into engabonakala. Yes. Yazi omunye uveze ibhali comment lapha ku social media wathi uhlizi aphupha imermaid and ilama phupha thusayo. So mangabe umuntu uphupha yona imermaid kusho ukuthini lokho? La mkhulu ngifuna ngijule. Kusho ukuthi lapho ikakhulu abantwaneni bomoya abambethwa amakhosi omfula. Most yabo banayo le mimoya. Most yabo iyabahlupha abayiba abakwaziyo ukusenza nokubona ukuthi la kunomoya osokhosi ispirit esiphila kubo ngaphakathi. Yes. So into ekhosa lokho ukuthi mandulo kungenzeka ukuthi kubo khona umuntu owathwa semanzini owaba nesiko elagcinwa phakathi isimo samanzi manje ngako naye azohloshwa isimo samanzi ngoba lento le inzuza le iza nezalukwazi kakhulu phe kwisimo sakho ukuthi imimoya ehamba enqike kakhulu kugogogo ingakho kufuneka imbathe ezimhlophe iza ngogogo phe kwisimo sakho but okusho ukuthi abakini baba nesivumelwano nabantu basemanzini. Uyabona ayisuki yona izizele kuwe straight isuke ihlangane nokogazi inani nokwedlozi lakho nokweyithunya zakini yiyo manje ezohambe bese kuseyavela ikakhulu yiyo futhi ephethe umnotho phe kwisimo senhlanhla yomuntu phe kwisimo semali namabhizinisi because uma ubheka abantu abanale imimoya yamkhosi asemanzini most baphiwa amabhizinisi most baphiwa ukuthi kumele bayisebenze bangasebenzi umlungu uyabona basisebenze bona yiyo le mimoya eza kubo eza nalenhlanhla eyemali nenhlanhla yamabhizinisi kodwa imimoya ezanani nezalwazi ngemimoya yakubo. So if ifika kuye athuka angalali which means ukuthi kunalobanga okumele aliphethise kubo ngogeza idalwa zakhe ngogeza idlozi lakhe ukuthi lihlambuluke. Kungenzeka ukuthi phe kwesiphiwo labantu ababesiphethe isiphiwo sangcola azange basinaka manje meseqhamuka isiqhamuka kabi phe kwakhe ingako izovuka kanje manje kumele akwazi ukuthi ayihlambulule ngoba yona vele iziveza kumnikazi ingako kuleya video ungazi noma ngasakhuluma ukuthi imemedi labakhuluma ngayo angiyazi uyabona ngoba abantu bayicreate into zabo ngokungani ngokuthusa abantu uyabona if ifika le moya iveza kuwe wena mnikazi wayo iveza ngendlela ehlukene ayifanayo. So on this case it means ifanele athola usizo ngokugeza.
ya kusho ukuthi umuntu onjalo kumele athole umuntu ophiwe isimo samanzi azokwazi ukuthi alalele ngoba kunembango kumele aqala andlule kulo lokuhlambulula imimoya izithunywa zakhe izalukwazi labantu abaza ngezithunywa bagezeke and then le mimoya okokuqala ayithwaselwa nyeza abantu bathi yathwaselwa ayithwasela yenziwa bathi namagobongo ayinalo igobongo inzuzo uyabona ayinayo leyo mimoya leyo yona yenzani iyahlanjululwa bese kimiselelade eduze komfula uxoxa kunosiko layo kumele uyihlambulule ngayo ukuze ikwazi ukuthi iphakame phezu kwakhe isebenze so enye into abanye abantu basuke bagijimise yona ukuthi bayohlambulula yona kanti bayeka omnikazi oza nayo kuye ngaba kumele uqale kulomuntu omele wazi ukuthi ubani uza nale mimoya kuwe uhlambulule loyo muntu so that izokwazi nayo ukuthi ihlambululeke. So mayeke nangabe uthi ayithwaseli laba bahlala 2 months 3 months under water badludaka bona what kusho happened to ukuthi them? imimoya le eyasemanzini iyayithwasisela yona that is why kudala abantu bebathathwa bayofakwa kuphi emfuleni Yes. iyobalungisa bona emfuleni so uma usemfuleni vele usuke sowuseduze kwedlozi angithi okuyiba abakuthwasisa but ngapha phezulu akekho umuntu ozokuthwasisa yona inzuza yiye isebenzelayo kuwo ingaka uthola omunye umuntu mekathi uyodla igobongo lenzuza noma uyothwasa inzuza uyabuya ahlupheka ngaba mona le mimoya mona lama spirit akwazi ukuswela akwazi ukuswela akwazi ukulala ungadlanga awukwazi ukuswela isicathulo because imimoya yani yenhlanhla imimoya yemali Imoya emali ne imoya yemali suthi ngakupha nebillion. mona le mimoya ihlambuluke kahle awucebile urich ucebile mona le mimoya nje awurich ngaba yiyo futhi eqaqhela izinto namabhizinisi nani So iyenzani ayifani nalokho umuntu makathwele ukuthi ukhamba kwesikhathi let's say maybe ngiyashona later on giving nayo and then bese izinto ziyaphela and all of that. no imimoya mkhulu yasemanzini imimoya eclean ngake ngiqale la ngokhuluma ngesithwalo yabona mona le mikhosi yasemanzini ondlula umuntu othwele times 2 Oh, okay. ondlula umuntu othwele wena times 2 Yeah. okusho ukuthi ingako bangafuni ucabe ingako bangafuni ukuthi usebenzise imithi because ibona ingcebe iphethwe yiwo yayibona so uma uyihlambululile le mimoya leyasemanzini ahlambuluka yaphila iyophila izizukulwana nesizukulwane nkosi bakupha iwealth engeke iziphele because bona basebenzela kuphi ekhaya angithi ukuthi nawo umnotho vusa ikhaya vusa nawo uphile nengane ayiphile but noma ongashona wena yosala iphelile yosala ikhona yabona ekudala kwakukhona abantu abathi kule thuta mhlambe kuleya muzi kuRich ucetshiwe bathi lo yamkhulu lapho athola impande yasemanzini yabona kuthiwa kunempande yasemanzini usuka athole isimo salamandla ukuhlambulula le mimoya yasemanzini then uyaceba ongazange wenza next so uma unale mimoya u times 2 nomuntu othwele because into zakho ziza nje phu ndakekho futhi and into kumele bayazi abantu le mimoya yakwazi ukuprotect if ikumbathile ihamba nebutha ngithi nayo that is why uzothola umuntu onale mimoya akukho lula ukuthi umthakathi ongamthakatha uphehla idlozi ulivala idlozi but yena inhlanhla yakhe yoloku imile yoloku Singathatha i-break mkhulu. Angozi Singathatha i-break. Yes. Just 2 minutes na. Okay. Yeah. Angikho comfortable na this camera ne. Ngicela ucima namafoni. Ngoba izoloku isiphazamisa. Ilapha ebhekini. Ngoba yoloku ekhalile nje. Something to drink, water.
yeah amanzi yeah nekholi mekhona nje ukuthi ushukela ukuthi for amathe. Alright, singaqhubeka msine. Yeah. Alright, so if kuyenzeka ne umuntu abulawe ngiyo le inyoka yasemanzini esibiza ukuthi mermaid ne, and then uyashona, what simbulunga ngendlela efanako like a normal person olokuthi ushone natural, because angithi abanye muthu ukuthi umuntu wakho uyibulele, so makayibulele kuthiwa asikwazi ukumgcwaba ngendlela enormal, fanele sikhuphe kungabi nomkhokha. You know, in beliefs it is zihlukile when it comes to that. So if umuntu lunywe yiyo yamenza lento emenze yona wabuma phuma green lapha emanzini, do we bury that person in a normal way that we normally do our funerals? Ake la asihlukanise mkhulu usukhuluma manje ngomahamba ngesiso. Yeah. Ngoba normally into eyaye ibe seduze kithi physically inhlwathi le esithi inyoka yasemanzini. Okuyiyo le engabulawa okuyaye ukuthi moyibonile kumele uyiyeke ihambe ukuthi moyibulele kumele ube nosiko oligcinayo ngoba angeke uzuphila isikhathi eside. If ikushayile lento yasemanzini okokuqala uma bekulanda ngoba kuneukuthi usiko asisaligcina ngoba lento ihambe ibe umkhokha nasefamilini yakini ukuthi igcine kuze kuhamba abantu. Oh yes. Igcine kuze kuhamba abantu. Gcine kuze kuhamba abantu phekwe ekhaya ngamanzi. Kuyaye uma usokhishiwe uyakhishwa ivalwe ngoba iba umkhokha, and then bese kuyenze kumele kube nembuzi okuyolandwa umphefumulo wakho ngoba umphefumulo wakho usele lapha okumele kube nosiko eliyogcinwa lapha yana ukuthi kulanda umphefumulo wakho ukuthi ubuye ungasali emanzini because uyothi musele lapha emanzini uyolokulanda abantu bakini ngathi uzoba nesizungu uyoza kuthi uba uhambe namanzi nini imvula benetha wathi uyawela wahamba namanzi kanti sebalandwa yiloya muntu agcinwanga isiko lakhe manje kumele kube nosiko lokuthi kiwe emanzini uyokhishwa umphefumulo wakho ubuyiswe kuphe ekhaya obekwa kuphe endlini yokugcina ngokwesiko lamanzi. Oh, so if someone washonele emanzini noma kungaba ingane or in fanele ayokhishwa lapho umoya kukhishwa lapha emanzini, then bese avoid that this thing ukuthi bani uhambe namanzi and all of that. Yeah, ngoba lento ibuye bese ke iba umkhokha ekhaya ukuthi kancane kunomuntu ozohamba namanzi kancane umunye azaphupha athi yazi menye emanzini nokuyiphupha ngihamba namanzi nokuyiphupha ngenzani, kanti manje ikolode ezosala ngoba enye into yabona manje sesithanda yakuphe umalwandle yabona ukuthi omunye umuntu mengafika elwandle akasabuyi, kanti isikolodo esivuka kubo ukuthi kunomuntu wakubo owahamba emanzini ongazange alungiswa ngoba umuntu uyalungiswa ngithi ngokomoya ukuthi ukwazi ukuthi umoya wakho ubuye kahle ungabuyi kabi so uqeda abantu ekhaya. Kunosiko lakhona kumele lenziwe ukuthi kumele alandwe lo muntu akhishwe lapha emanzini kuhlanjulule ivalwe lento ukuthi ingaphinda yenzeke. So manje nangabe umuntu lo nakakulandwa lapha emanzini and lenyoka ngeke ize ibe umkhokha nayo la endlini izosilana nga 1 by 1 izosikapa nga 1 by 1. No angeke ngoba into yasemanzini angithi uma ugcinwa lo siko luyovalwa lapha emanzini uthi lo mkhokha ngoba into ezohamba inilande la endlini iniqede yilo muntu wala ekhaya yona angeke isuke le izoniqeda ukuthi nina kumele nihlambulule lo muntu wala ekhaya ivalwe lento ukuthi noma umunye umuntu wala ekhaya noma ngaba nesiphiyo noma andlula kunabantu ukuthi mekandlula ebridgeini ushawa isezi omunye umuntu uphatha amashumu agcina zaphatha amashumu ukuthi ngaphambi kokuthi andlule kumele anikele eqala uyayibona ukuthi ngakhulu futhi miseduze egcina iba umkhokha egcina imshaya because le nto ayivalwanga ekhaya isuke bese kuba isikolodo. Vele yini lento yokuthi every time awudlule emanzini kufanele uphathe imali eblankako like abo silver bu 1 rand and all of that? Into yakudala le wena mkhulu ngoba kudala kwakuthi mokudlulwa emfuleni abantu bebaphatha amatshe
singakakhulumi ngemali bebaphatha amatshe lapho kuyapheka isimo sezikoloto zasekhaya nakwezimo zasekhaya othola ukuthi kwenzeka ukuthi la ekhaya kwakunesiphiwo savalwa manje lento isihluphe emanzini sifuna ukulanda abantu ukuthi izobagcinisa usiko la ekhaya omunye umuntu ayathi indlule phezulu isimo samanzi ikakhulu mangabe useduze komfula omunye ashaya uvalo omunye azawa limali uyabona kusuke kusho ukuthi kunenkinga emsamo ekhaya engazange yalungiswa manje uma uphatha imali emhlophe noma uphatha ilitshe wenzela ukuthi mangabe uza kule direction uthola ukuthi kubhekile ukuze ingakuchoki ngoba iyachokana lento ikwazi ukudonsa uyiphonsela lekudeni ulahla ini umqondo kuyo ususamehlo ukuthi angabheki wena ibhekele ukwazi ukuthi undlule ngaba kwenze ukuthi umuza kule direction inhlanga nizenhlangana ngamehlo uyabona soze ningahlangani ngamehlo kumele uphathe ilitshe ukuthi ulishayelele ilitshe neminye ikhala amanzi le iyasuka ibheka lapha wena ukwazi ukuthi undlule usuku susa amehlo ukuthi ingakhona ukuthi ku-attract ikudonse ingako uzobona abantu baphatha amashumi omunye aphatha ilitshe bayilahlele ingako kwakuthi kudala babathi abadala mondlule emfuleni uthola ukuthi umuntu umile akanyakaza kakhulumi loyo muntu kumele umphazamise ummemeza ukuthi isuke semchokile uyabona ukuthi kumele ummemeze noma wenze noma yini ukuthi ikwazi ukuthi imiyekela ndlule ireason ukuthi kuphathwa amatshe noma imali leyo. Then ke nangabe umuntu wakhona na imchokile kanjalo izokwenza izokuphuma la emanzini imtantele no yena uzongena uzongena uzoyingenela angeke iphume sithi ufana nalo obiziwe ukuthi ezemanzini uzobehave njengaye mara yena it's a different story ne different story ngenzeka abuye ngenzeka angabuye ngoba lento yakwazi nokukulanda nasekhaya uphume nje ngathi ikhanda lasanga nganophuma uhambe noma uphume uthi nyala ugcina sosemanzini isebenza ngesithwebulo kakhulu nangomqondo isebenza ngesithwebulo nangomqondo. But how do I identify that nginesphiwo or akunesphiwo in that case then? Ukuthi when you have isphiwo because abanye like I guess ukuthi abanasi isphiwo is just nje ikoloto zasemndenini. Lento wena khehla okokuqala isithunywa nomidloza likungeni. Akusisifo isifo esingenayo. Isithunywa into ozalwa nayo. Into ebonakala usakhula into ekuhlupha usakhula kuze kwaziwe nala ekhaya ukuthi lo mntana unesiphiwo into ehlupha usakhula uyayibona lento so sometimes thothi abanye abantu aba ignorant endabeni zemimoya because abanye abantu sokwaba nensindiso angithi sokuba nokuthi indaba zasemsamo abayingeni but amaphupho nezinto umntwana mekakhulu yambona ukuthi lo mntana man unesiphiwo anaso but uthi asilandelelwa lento yozivuke namaphupho futhi because ayafika amaphupho yayiphupha from sasemncane sometimes ifike physically yabona kuye mekaluka kakhulu sometimes aloku imhlupha ngamaphupho so abantu abadala obvious bayophuma bayohlola but ngaba abayifuni lento angeke bayi-attend angeke bayikhulume bazoyivala yogcina lento seyinika inkinga somdala kunika inkinga manje isiza kaba isezi kahle kanti ecaleni ibiza kahle ukuthi idinga ukulungiselwa la nala ngaba wena usuke umntwana odifferent yabona kunabantwana abakini ngaba mosi futhi abantu abanalesiphiwo abantu abahlala abaquiet yabona umthotho umntwana mekakhula uquiet akathanda udlala nabanye abantwana uthanda ukuzivalela uyayibona le nto and mosokhulile if unalemi imoya yasemanzini okokuqala nje into zokuhlupha inyawo inyawo zakho zizobanda zibe ice ayibona ice ukuthi umuntu mothi yamncikisa noma ulele nomuntu ataya wena nkodolisa wena ziyabanda. Number 2 umgogodla ohlushwa umgogodla ohlala ubanda yabona ekakhulu abomama ilokhuza la esiswini iyabashaya umuntu azathi isibeletho sami siyagodola yabona uthola ukuthi omunye umuntu ufake ini ibhayi omunye azafaka itshali yabona athi isibeletho siyagodola and nekhanda linokubanda most yabantu abanale mimoya abagundi kakhulu ama-chiscope because if ugunda ama-chiscope uyagodola ekhanda so kufuneka ngazathi manje ngaba nezinwele amasayini yiwo lawo uya namadolo yabona namadolo anokuba buhlungu nje esikhaleni ikakhulu lapho ke izalukwazi neqolo but le moya yasemanzini inyawo ziyabanda bese kuba umgogodla ubande nawo nezandla and most alabantu bahlushwa i-arthritis amathambo ikakhulu ngoba lo moya
awugulisani isifo sawo amathambo ugula ngamathambo and nenhlupheko kuphela. Sure. Hiyo yazi enthusa kakhulu ngiyona le because mangicheck ama comment lapha esikhathini esiningi ne ngiyezwa abantu abaningi bayasaba ukudlula like emanzini. So what happens in the case of I'm driving ngiya driver, so I may find myself ngingene emanzini? Yeah attract khona abanye abantu uthola ukuthi makunetha imvula gcwele amanzi estradini ugcina ngasayiboni indlela. Ugcina ngasayiboni sekaphaphalaza even noma udriver mundlula nje emfuleni as long lesikolodo sikhona and kokunye uthola ukuthi kuyenzeka ekhaya kini kusaba khona lesiphiwo and then kwase kwaba nokuganga okuba khona manje lento ihamba ikuthaka kusho ukuthi manje mise inthatha ngalendlela esifana nokuthi sokumoya ongcolile akusesomoya ohlambulukile ingakho manje abantu kumele bazame ukuthi bayilungise ngoba uma sizokunika inkinga manje mondlula kumele uzame leyo nto kuyiattenda ukuthi why manje izakabi kanti kuyisiphiwo ngoba isiphiwo sakhe angeke sekubulala but if manje sekunika inkinga ukuthi sokumele manje uzolimala usho ukuthi sokhona umoya ongcolile sokhona into engekho right kumele bayisukume bayiattend. Hayi inzima mkhulu ya yona inzima yabona esikhathini esiningi nokuzwa umuntu athi uyasaba ukuya emanzini iyakwazi ukuyifikela lento endlini uthi angena uzishidi libanda wona ilizwe uthi hayi labandi ishidi manje suke iphakathi and abanye abantu abanelokhuza amanye amasayini umuntu akhona uthi mekalelo uyajuluka ujuluka embedeni kuze kube manzi kube yes ingubo zibe manzi kube ngazathi une high blood kanti akanayo. Uyabona ajuluke nje ajuluke ahamba ikhipha ingubo nakusasa mekalala futhi ajuluke usuka nayo le mimoya basuke bamvakashele ngaleso sikhathi nakajuluka kakhulu so usuka nayo le mimoya is either bebamthathile ngokwephupho bamisa lapha wabuya amanzi is either bokuyiyo beyimbathile. Maningi amasayini wakhona ne yona maningi but umuntu nje mebe ngabheka amasayini kakhulu okubanda umuntu wakhona uhlushwa amakhasi izulu melishintsha umzimba wakhe yazwela izulu melishintsha umzimba wakhe yazwela yiyo ke imoya yasemanzini and abantu bakhona most abanale mimoya njengoba ngisho ukuthi abantu abaquiet ne abafuna abantu abafuna abazwani nabantu abathanda ukukhuluma angeke ubathole emsindweni umuntu wakhona yilo muntu ozothi noma umonile uzoxolisa yabona right axolise ukuthi nje akhiphe ipeace and abantu abanozwelo kakhulu abantu abaphayo abantu akwazi ukuthi akusiza but bona abasizwe akekho umuntu uyabasiza but bona bayakwazi ukusiza umunye umuntu ngimi loyo but bona in terms ukuthi kumele bazosizwa abasizwa abantu abanjalo ushuthi umuntu wakhona ushintsha manje esikhaleni ningahleka nhleke sekashintshile ufuna ukuba yi1 yabona and emoloko umbuzo right am irritate yabona because yena akabhorekanga ushap ukhuluma nalo muntu wakhe so oyilo muntu ohlala connect ngasonke isikhathi nemimoya ingakho uzothola sivalele sometimes ngakokoda umuntu avela abheke ngewindow athi hayi ubani egate naye akhi akamuzwa but once wakuthanda loyo muntu ngabona once wakuthanda usokubusisekile once wakuthanda loyo muntu blessed uyabona wakuphilela uyokuphilela ngako konke and nawe uyibona impilo yakhe ishintsha angazange enze next part once wakuzonda angeke futhi niphinde nizwane. As someone engimaziwa like now name zonke lama characteristics ukuthi umuntu wakhona unjani there is one that I remember right now ukuthi yazilezinto zonke uziname ko man uyilo muntu lo is this person unale mimoya yasemanzini imimoya eyochuka engako futhi abanye abantu abanale mimoya when it comes emsebenzini abasebenzi kamnandi is either abahlushwa istaff abasebenza naso bahlushwa ama manager yabona abasebenza kushuthi akuna peace noma ngasebenza noma ngaqualify for leyo msebenzi abe nama diploma abe nama degree but uyoloka hlukumezeka because akusimi imoya ephathwayo imimoya efuna ukuphatha akusimi imoya elawulwayo imoya efuna ukulawula yona iphethe yona manje uma uzongena phansi komuntu bayacasuka labantu yabona so bafuna bazama ngayo yonke indlela abakubonisa ukuthi ukabi comfortable thina asiphathwa asiphathwa thina engako ayothi noma kufana nala emjolweni uyachoosela lo muntu onale moyo umuntu partner akayikhethi yena uyachoosela
abantu abanalimi imoya abanjalo ingako bangathwasi ingako angeke umthwasise umuntu onale moya imoya yenhlambuluko kumele uthole umuntu ozokwazi ukuhlambulula umuntu ozokwazi ukuhlola ukuthi ngesiphi isidalwa esihleli phezu kwakho esiphi isidalwa esihamba phambili kumele kwenziweni 1 no 2 kwenziwa kanjani phezu kwezidlozi lakho ukuze into zakho ziphakame akusuwo umuntu oguqayo kodwa yena uyaguqela yes ngisho ukuthi ngikuhle ngesingisi ngilabo esibabiza ukuthi bane bipolar ne yeah ngasho kanjalo right most yabo ngoba vele uma ukhuluma ngebipolar kangene emlomeni yabona mase imhlupha le mimoya ushawa inanxiety noma abe ibipolar noma kube ngathi umqondo ngoba usebenza ngomqondo izifo zabo vele yeah izifo zabo vele abanye babo baphuza amaphilisi yiyo le moya hayi ukuthi uyasuka uguliswa ile moya ngoba ingahlambulukanga kuye thina species sithi hayi lo akekho right ingqondo lokuchintsha nje out of the blue ngathi iweather kanti umuntu uphethwe ile mimoya yeah yiyo le mimoya umuntu akhona understand angahlala i1 the whole day uthola ukuthi usivalela ungene endlini uthi angene endlini ucimile i-radio TV ucime yonke into uyihlelela free akabhorekanga ufike wena nomsindo ula kancane senxabene yabona so umkhipha kule connection anayo abantu abahlala bazi-isolate but akusukuthi bayazenza bacontrolwa ile mimoya and le mimoya igcama kakhulu phezu kwabantu besifazane yabona kithi iyavela but not kakhulu but kwabantu besifazane igcama kakhulu kuyo ngoba yabantu abathanda ukubheka isipili abathanda izinto ezinhle yabona kuyibhoshonga ukwenzani ngoba nesikhathi so uthothi lo muntu mekambethe le mimoya mekangena emsebenzini oba yi-threat phakathi kweyitako staff nama manager babona ngazathi hayi lo uzenza ngcono unemali unani kanti uthothi umntana abantu usayizama impilo but kuvela le mimoya kuye ukuthi hayi thina sinayo yonke into omunye uze baze bathi hayi wena uzenza umlungu na ufuna ukuphila njengomlungu wena wenzani kanti ile mimoya yemembethe ile mimoya le membethe yiyo sikhuluma ngemimoya nje mkhulu ne ngifuna ke sithathe direction ehlukile ne last time sikhulume ngama twins and then sakhuluma ukuthi i-twins alingeni emanzini baboyithu there is something that needs to be performed before bangena emanzini boyithu if I'm still correct if I still remember correctly so ngifuna uku-understand ukuthi if i-twins elinye lishonile kwenziwani lapho nakhona kusafana yazi wena mkhulu lento injani khehla noma abantu bazoxabana nami kodwa nje sokhuluma iqiniso lento eyomoya ilula inzima mangithi ilula inzima ilula phezu komuntu onaleso siphiwo ngoba into yomoya ikakhulu ayihambi ngokosiko ihamba ngokulalela ukuthi loyo muntu okusizayo ukwazi ukulalela afikephi you understand because izinto ezinje most especially zoke emanzini kumele ukwazi ukuthi umuntu abe nengilozi eyokulalela azwe umuntu ngoba thina silalela ivoice ekhulumayo la kithi silalela into ekhulumayo misiyanda umuntu emanzini uyafika omunye umuntu uthola ukuthi uyiwele angazi uyabona but mesifika emanzini bese ke bayakhuluma labantu ukuthi no lo muntu uyiwele ngendlela okumele angene ngayo la emanzini kumele angene ngesimo siso uthola ukuthi nakhona ngoba newele kuyayithiwa iwele layenda angithi alishoni but usuke lendile nakhona kunosiko okumele ligcinwe lapho ekhaya ngoba izinto manje azisalandelwa ngoba ngithi iwele melishonile lele liphilayo phambi kokuthi ingene ibhokisi kumele lingene eqala emgodini lophumela ngale angithi bese ke kungena ibhokisi angithi uyayibona ukuthi lingasindeki lingalekeki uyayibona so manje izinto nawe before ufaka loyo muntu okumele uyilalela ukuthi lo ushonile lagcinwa yini usiko bahamba baphelelaphi ngokwesiko ngaphambi uwazi ukuthi uma umfaka phezu kwenhlambuluko ngoba kwenzeka ukuthi ilokhuza usiko aligcinwanga phezu kwalo muntu afike manje nixabane lapha emanzini so mayena ngabe iwele balifaka emgodini liphumele ngale if elinye lalo lishonile ukuthi ukuthini ukuthi ukuthi noma if like they were babies they were still newborn babies nakhona bazokwenza the same thing yes kumele bamdlulise ukuthi angasindeki ngoba uma lingagcinwanga usiko
olokumele lilokhuze loyo muntu uzoba nenkinga uzogula kuba ngazathi ulahlekelwa umqondo kanti lo muntu usekabuyile uhleli phezu kwakhe nimbona umuntu lokuyaxoxa ngathi uxoxa eWan kanti lo muntu ongadilizwanga kuye manje basuke babahlukanisa ukuthi no wena ungaphi emhlabeni wena ungale kusho ukuthi ngokosiko ukuthi angabuyi kabi abuye kahle kumfowabo. It makes sense now. Manje ukuthi uma usebenza ikakhulu ingakho ngithi uma usebenza entweni zamazwi kumele ukwazi ukulalela ungabi umuntu othi uzoqakhela noma uzohamba ngeprocess ngoba emanzini iprocess ayikho ukulalela emanzini ukuthi uma ufaka lo muntu kumele uqale wenzeni uma ufaka lo muntu kumele uqale wenzeni ingakho omunye umuntu uyayifika ukuthi menifika emanzini ugcina umjikisa ningangeni ngoba kusuke khona usiko ongagcinekanga ekhaya ekuyothi mekangena abe nenkinga. Awuvela ungene nje uyalalela ngoba abantu abafika kithi asazi ukuthi bazalwa emakhaya kanjani sizwa mise bafika musukhuluma umuntu la ukuthi hayi lo muntu kumele agcine usiko lo1 no2 no3 kuze kuzoyenzeka into eso uthothi abanye bayafika bayi2 angithi baneziphiwo bayi2 uyayibona lena okay bayafika bayi2 baneziphiwo bayi2 so okumele ulalele wena ukuthi lo uphiwe ini nalo uphiwe ini and uma ubasiza kwazi ukusizwa i1 ushiyo i1 yabona kumele ubasize boyi2 ngokweziphiwo zabo ezihlukene kuze bangalekeki bangaxabani because oyi1 kufana nenhlambuluko once kwahlambuluko oyi1 angahlambulukanga bazoxabana bazolekeka bazoxabana yabona so manje kumele ukwazi ukubahlukanisa nokubahlambulula nangeziphiwo zabo kubalungisela ngokweziphiwo zabo ngoba kuyenzeka ukuthi baphiwe boyi2 omunye aphiwe ubukhosi bokuthi mhlambe angahamba abeyinyanga omunye aphiwe ukuthi angahamba abeyisithunywa namaphiwe nje ukuthi unenhlanhla nje ekhanyayo so naye kumele ukwazi kumhlambulula ngokwesiko la kubo nalo mhlambulula ngokwesiko lesiphiwo sakhe. Ama twins anepower engangakanani vele kahle ingakho kuthiwa amakhosi ingakho kuthiwa ilokhuza ipower noma ngithi amandla abaphiwe yona makhulu kusho ukuthi umuntu oyi1 yini izinto ezi2 ezidabula inhlanhla yakhe idabula iphinda phindiwe ingakho mekazongena kukhona lo muntu lapha eduze kwamanzi umnikazi wamanzi nizoxabana because amandla abo agcina acisha lengane naye lo muntu olapha emanzini manje lo sekazoyitshela ukuthi nifuna ukumkhipha la manje bese ke senaxabana bona amandla abo makhulu isibusiso esikhulu ingakho uyawuthi emona ama twins ubusisekile isibusiso nje esikhulu kulabantu kusho ukuthi inhlanhla yabo iphinda phindekile neziphiwo zabo siphinda phindekile kusho ukuthi yonke into yabo iphinda phindekile ayifani nathi wena ozozalwa nje wedwa Shuthi isikhathi esiningi ubuningi babo baneziphiwo mhlambe ngilabo ngoba khona nje abasimpula abanganazi iphiwo bakhona nje abaneziphiwo bakhona nje abaneziphiwo bakhona abanganazi iphiwo bakhona nje thothi umuntu uyaphila nje ukuthi kumele kuhlanjululwe nje inhlanhla yakhe ayiphilele engabi nenkinga but in most cases they are the most luckiest people okay most yabo baneziphiwo thothi omunye umuntu abazi angithi bayithola sebasenkingeni ukuthi hayi man nginokuphupha so omunye athi hayi man dala ngiphupha into eso but benga understand so kumele uqale futhi ubuye phansi ubahlalise phansi uba understandise uba cancel ukuthi no lento ihamba kanje kuze nabo uyabona kunonto yomoya ukuthi kumele wenze umoya wakho uhlambulukile ungayenzi uyingabazi into enjengaleyo nabani uphupha amanzi ke uphupha amanzi man uziphupha usemanzini nje korto nje ubhudanga usemanzini lokho vane ihlathululana kusho ukuthi leyo singayihlukanisa kanje wena Khehla kunabantu thothi amadlozi angcolile ekhaya ngoba ikakhulu amanzi awumsamo kahle umfula umsamo ngiyabona ayafana nomsamo wasekhaya ingakho uzobona ukuthi sometimes omunye umuntu athi ngiphupha amanzi adungekile kusuke echaza ukuthi idlozi la kubo lidungekile so kuyayenzakala thothi omunye umuntu uhlushwa amanzi kanti kunale inhlambuluko kumele ayenze noma kunalesidalo esikhalela inhlambuluko phezu kwakhe sokugezwa ukuthi sigezeke kuvuleke leyo nhlanhla noma kudede lokho kungcola ngesimo samanzi manje uma ingakayenzeki le inhlambuluko lo muntu uzoloka iphupha semanzini ayiphupha semanzini and then kuyayenzekala thola ukuthi omunye umuntu kwathathwa isikhwama noma kwavalwa idlozi lakubo la yovalwa emanzini manje izikhwama zakubo zahlala kuphi emanzini so kumele sekazohlala lokaphupha amanzi nje isikhathi eside alokaphupha amanzi omunye uthola ukuthi kunomuntu wakubo owathwasa
emanzini uyabona manje lento izomthatha lokho imfaka emanzini and enye into kuyaye kuba umkhokha futhi lo besicela ukukhuluma ngawo ukuthi kunomuntu wakubo owahamba emanzini okumele uthole inhlambuluko akwazi ukuthi akhishwe manje izinto ezingafani not ukuthi always mophupha amanzi usuke inesiphiwo samanzi awunasiphiwo kumele kulaleleke ukuthi mophupha amanzi aza ngayiphi indlela kuwe esiphi lesidalo sifuna ukuhlambuluka phe kwakhe eliphi ledlozi elifuna ukugezwa ligezwa ndlelani ngiyayithola ke nayo njalo ukuthi is not ukuthi unesiphiwo ni just no abanye abanazi iphiwo just ukuthi kumele bawuphetha lelo banga bagezwe bakhishwa abantu babo lapha emfuleni babuye ngoba kuyenzakala ukuthi kunabantu bakini abasala emfuleni omele bahlambulule ukhipha imoya yabo ibuyisele ekhaya and then anqamuke lawo maphupho so kumele mosizo umoya mangabe uyofuna usizo kumele uthole umuntu oyaziyo into yamanzi uzokwazi ukulalela ukuthi njengoba uhlushwa amanzi wena akuhlupha ngaliphi ibanga omunye uvele lapho wathi kimi yazi nginenkinga ugobela wami udiscovery uthi nginesiphiwo samanzi and udiscover kwakho ukuthi nesiphiwo samanzi ngine connection nale wibiza ukuthini konje inkosazana semanzini wathoma wamshouta wabamrasela wambangile irasi kwaba umuntu ngasuthi une jealous you know so ngifuna ukwazi ukuthi lapho if ugobela udiscover into ezinjengalezo why a change out of the blue sonke lesisikhathi bese right si grand then now so uyabona ukuthi ngathi une connection lento inje mkhulu njengoba sikhuluma ngale moya semanzini engithe eqaleni kuwe imoya ejulile engithe akekho umuntu oyokuthwasisa onalimi imoya akusinoma ubani onalimi imoya semanzini akusinoma ubani onalobukhosi noma ophiwe ngesimo samanzi isimo samanzi siphiwo siclean and then la if uzothinta indaba kaGobela umona ukhona ngaphandle mkhulu mningi umona ngaphandle kunabantu okwagangwa ngabo kwathiwa bayathwasiswa wathathwa webeka ekhaya naye sekafuna ukuthwasisa ngoba manje watshelwa ukuthi uyisangoma anganaso isiphiwo manje mekabona wena uthi unalesiphiwo uzosifuna isiphiwo sakhe abanganazo uzoyihalela lento naphatha abanganayo ingakho uthola ukuthi uma sekaqala manje sekamshouta sekayenzana ijealous and angazi naye ukuthi uyomsiza thini yabona ngoba umuntu onjengakho lula ukuthi umsize yena nje mekabona ngoba inkinga idlozi lasithengisa especially mothinta imoya yamanzi iyasithengisa iyayiveze ukuthi if uhlanjululwa thisithi nyakuhlola ngiyakwazi ukubona inhlanhla yakho ngiyakwazi ukubona abantu bakini into abazanayo kuwe ingako umunye umuntu nyaye ngimtshela ukuthi yazi bangahlambulula umuntu oso kunento eso ezayo pheke impilo yakho kunomuntu oza namabhizinisi kunomuntu kunomuntu oza nama-truck kunomuntu ozanani mongageza nje la uyabona sakwazi ukuyibona umuntu amanzi ukwazi ukuhlola and then uzokwazi ukubona ukuthi umuntu oza nenhlanhla enje kulomuntu yilo uyabona uthothi sesikhathi ufike komunye umuntu onganayo lento yasemanzini uyabona but ohlola ngezilwane uzoyibona inhlanhla yakho afuna ukuyithatha yabona afuna ukubonela imoshe afuna ukwenzana hayi kumele uthwase wena kumele wenzeni kanti sekaphambanisa ini inhlanhla yakho hayi ngoba kusiza ngoba ubone le yanto engale yabona so idlozi abantwana bakamoya libathengisa ngaleyo ndlela uyakwazi ukubona nokuthi hayi wena njengoba uyenza kunomkhwenyana uzayo and once wafika lo mkhwenyana empilweni yakho angeke uphinde uhlupheke yabona uma kungafika lento eduze kwakhe angeke uphinde uhlupheke ngaba kuno 1 no 2 no 3 uzoyenzeka empilweni yakho so yinto eyenza ukuthi abantwana bomoya ibaqhathe nezangoma noGobela Musini ukwazi ukubona imfihlakalo yezulu ne yes umuntu yakwazi uyibona yonke into ame kafikile la zohlola angithi uyakhona ukuhlola ngibone ukuthi idlozi elizakabi ileli ephethe inhlanhla yileli yes asilungise ledlozi nayo into ezakuwe ngokwenhlanhla so ubonani kimi so maye kunomunye like ukhwasha wathi kuyenzeka ukuthi for instant umuntu angine emanzini and then discover ukuthi ngine connection nalento semanzini asemanzini umfaka like today nizwana ukuthi sizoke emanzini namhlanje and then awufika emanzini ubone ukuthi hayi una something kuyenzeka kuyayenzeka yazi le moya wona khehla ihamba kanje omunye umuntu angafika azohlola ne bese umtshela ukuthi eshazi kumele uyohlambulula uyosalukwazi sinje noma umkhulo nje emanzini athi mekalala
aphupha semanzini aphupha nalendoda semanzini imthandele kusho ukuthi bona labantu basemanzini bayalalela bahezwa bahamba phambili so ufazi oba neconnection yayenzakala ukuthi abantu bakhe sebazwile ukuthi emanzini bakhishima bamlinda phambili the minute basondela phambili mekangena bayasondela kuye abakubo bayasondela kuye uyo ozobafila uyo ozobabona wena ozomfaka ngeke uzobabona uye kodwa uzoba ngoba yini bafuna ukumbatha angithi so uzobona vele une connection because kunabantu bakuba abalapha kunemoya yakhe isiphiwo sakhe esalapha so kumele basondele vele yabona ingakho umuntu nothi umfake emanzini avela abhodle kuvuka idlozi kodwa akakaze nje abhula akakaze umfaka nje emanzini qhaqheka isithunya asho ngelimi abuye sekakhuluma indaba iyazi ngibona ukuthi nokuthi abantu bakubo besebasondelile bahlambuluka and manje lendlozi lasemanzini lenza njani emkhulu if uzosizwa umuntu onganayo lento liyadeda kuwe singahamba ngithi ngikufaka emanzini menganayo lento angeke lihlambuluke ingakho uzothola abantwana abanalesiphiwo somoya once wahamba uyathola ubuya hlupheka once wahamba wenzana ubuya hlupheke kuphela yonke into basuke bangasondelanga bamelele ekudeni ukuthi sekukhona into abayibonile bona ukuthi hayi nayo into ezoyenzakala thina simele ekudeni hayi leya siyingeni kwenziwe izinto ezirong bamele ekudeni athola umunye umuntu onalesiphiwo mfake kayi2 emanzini into zakhe iqhaqheka omunye uthi basho ukuwa emanzini and then wasogola wesho ukuthi yileyo isho right now ukuthi uye emanzini nomuntu onganaso nomuntu wrong umuntu onganaso isiphiwo ngoba sokuvuswa manje imimoya yabona sokuvusa ingcabo sokuvuswa ini uma usizwa umuntu onjalo vele uzohlupheka izovaleka yonke lento nayo because kwesinye isikhathi siya emanzini nabo pastor abo-pastor bayinthusa ukuthi vele kuningi babo abanayo lento le and you find yourself in the same situation ngoba ekakhulu abantwana bomoya onakhehla yabambethwe ile mimoya yasemanzini babuthwele ubunzima angifuni ukukhuluma amanga laba khona engathi inkosi ingabapha isibindi nokubekezela nenhliziyo zokubekezela nokulinda nokulalela into ekubo because lento yasemanzini ayikho lula akusinoma ubani and ba ama target kakhulu ba ama target bayayuzwa bangekho aware even nasemasontweni bayayuzwa because ifuna lemimoya uma ngumngane njengoba wenza ishow kanje mengasondelana nawe uzothola ukuthi uthola ama client amaningi kanti badonse ba attractwa ile mimoya engiza nayo so nasesontweni uthi kunabantwana abanalo ubukhosi basemanzini uthola ukuthi isonto lakhona liyagcwala but agcwaliswa umfundisi ligcwaliswa yilo onale mimoya yabona the day kwadeda lo muntu onale mimoya leyawo ibandla yabona so abafundisi bayahamba bayolanda izinto bese bayathola ukuthi oh nangu umuntu onale mimoya bese bawasondeza kuphi etafuleni babayuze yayibona kube ngazathi bayaba promote noma babeka etafuleni babanika ama position kanti yena uyazi ukuthi lesonto liyagcwala ngalo umuntu onamandla yilo athatha ayithandazela abantu abasothandazela abantu abaso kanti uyazi ukuthi lo muntu mekathinta umuntu ngesandla uyaphila yabona abantu baza ngokuthi lela sonto liyaphilisa lela kanti abantu abaphilisayo yilabantwana benkonzo kunzima kunzima more special monale mimoya yasemanzini uyivictim einyangeni kakhulu uyivictim futhi nasebantwini abathwele ababona abantu abanale mimoya mkhulu into abasafara kuyo kakhulu bahlushwa ilwane labo tikoloshi bahlushwa abotikoloshi kakhulu uzokutshela mkhulu ngiphuphe ngilala nomuntu mkhulu nyakhameke ebusuku bahlushwa yilezo zinto njengoba bahlushwa yilezo zinto azibahluphi ngoba suke kuyisiqalekiso phe kwabo basuke babafundisa ukuthi kumele akwazi ukulungisa inkinga zakhe kumele athole ikhambi lokuyixoxa lezi zinto azokwazi ukusiza omunye umuntu kumele akwazi izomhluphi ilwane and number 2 abantu abanale moya bashawa yibongo yibongo kakhulu ezibashayayo phambana imsamo yibo kusho kumele azi ukuthi manje impilo yami ila elungisekala once wayakwazi ukuthi alungise umsamo kubo waqonda waphila akwazi uxoxa ilwane sekazokwazi ukusiza omunye umuntu so each and everything azoyilapha kumele iqale kuye eqala imhluphe yena azokwazi ukuyilapha imhluphe physical uma khulunywa ngabathakathi umthakathi uzokuthakatha straight wazi ukuthi umthakathi ukhona abakuthakatha straight indlela yani yokukhulisa engakho ngithi lento yomoya inzima ngiba ama victim kuyo yonke indawo
manje nangabe mkhulu nangabe kuse situation ukuthi umuntu uyakuthatha ukusa lapha then ukushiya lapha emanzini uyabaleka vanabone ini lobaleka like let's say maybe ngihamba nawe bese masifike emanzini kufanele wenze umsebenzi then ungishiya lapha emanzini uyabaleka angithi yibo omashansana labo mkhulu awukwazi ukubaleka emanzini ngoba njengoba ngisa wena emanzini mina kumele ngibe aware ngayo yonke into eyenzakalayo noma iqhamuka kumele ngazi ukuthi mengideda iduze kwakho kumele ngime phezulu ngithandaze yes ngicele ngilalele if kumele ngilahlela imali emhlophe angikwazi ukubaleka mengibaleka obvious uzofa ngeke uphume uyabona sengikuthengisile so umuntu wasemanzini lento inokufika njengoba ngisho ukuthi inokufika ifike igaqela umuntu inyawo emanzini ngimthandazela yabona athi mkhulu ngisakhona unyakaza ini kumele ngimehlise uvalo angithi ngiphume mina ngithandaze ngilalele lo muntu ukuthi uthini nakhona kungabi nomsindo because ayizwani nomsindo leminye umemeza ngomsindo izonishaya vele so kumele uthole umuntu straight owazi amanzi owazi amanzi nokwazi ukulalela umoya ukuthi mokwenzakala kanje kwenzakalani and if uhamba naloyo muntu onaleso siphiwo mokungangeneki kulomfulu uzokutshela ukuthi angeneki ngasingangeni la songena kwenye indawo and mophakathi phakathi sokumele niphume uzokutshela ukuthi hayi asiphumeni manje sihambeni singaze silimane iyafika kuye lento iloku imtshela ngisho ukuthi uhlala lo ka connected so if uzohamba nomuntu azobuya kushika kusho ukuthi loyo muntu isiphiwo akanaso uyahesha nje akanaso ngaba khona abantu ababalekela into elula ubona ukuthi hayi ayikho phela lento lo muntu abamemeza abantu bagcwala iganga mosondela ubona ukuthi hayi ayikho lento le yini uvalo nani nokungayazi lento ayenzayo yazi ngibona enye lapha bathi navane uthi yena experience yakhe ungena emanzini kwaba into ukuthi I think you did share it like last time angisakhumbula beku last time or other episode na la wathi uthe khona uye emanzini and then ukufika kwakhe emanzini beku right nje kunelanga yonke into ku right then ungena kwakhe emanzini kwashintsha kwaba ngathi izululiyana la kwavala kwaba namafu kwaba dark nje vane kwenzakala navane sekutshintshe lapho yabona khehla uma sesikhuluma straight ngomuntu onemoya yenkosazana loyo muntu uphiwe ×2 owokuqala loyo muntu unengilozi ezulu unengilozi omkhathi ingilozi ezulu okuyingilozi emfihlakalo and if uzothinda umntwana onalemi moya yenzuza obvious mongena emanzini izoshintsha omunye mekazo ya emanzini njengoba kuyisama kushisa ivele lishintsha izulu kubanda yabona unalemi moya vele monalento yami moya izulu loshintsha amandla la ophiwe wona and omunye umuntu uthola esikhatini esiningi kuphakama nengilozi zezulu yabona ziyasondela ngoba mokusondela inkosazana ishintsha amanzi ingakho ngithi mina le abakhuluma ngayo ngiyazi ngoba angeke uyithole la iduze angeke uyithole uma isondela kushintsha umfula sometimes uze kushaya nomhlanga kushintsha amafu abemnyama amafu lo muntu usuka mbethwe isimo senkanyamba amandla enkanyamba emfihlakalo amandla enzuza bayasuke bafika kuye so wena if ungazi unganawo lawo mandla uzothuka vele uphume emfuleni but if wazi wena mekangena lo muntu kushintsha izulu sozwazi ukuthi onalemi moya lo muntu uyabona ozokwazi manje ukuthi umkhulekise kahle naye umkhame down if ushawa uvalo ukuthi hayi asiqhubeke sithandaza uyabona because imoya yakhe ifika ngaleyo ndlela kuye imoya yamanzi vele ifika ngaleyo ndlela ingakho uzothola abantwana abakhona esikhathini esiningi bahlushwa yini ikhanda bashawa ikhanda kakhulu ikhanda elingapheli kancane ushawa ikhanda kancane ushawa ikhanda i-connection between imimoya semanzini nemoya yezulu le efika kusebenza ngekhanda kakhulu kumuntu okumele adonse ngani ngekhanda kakhulu nengilozi zezulu and abantu abanjalo esikhathini esiningi abaphathi yabona thola ukuthi umuntu wakhona kubo kudala kwakunenkonzo ngoba labantu abaphiwe ubukhosi basemandleni kumele bahambe bahole ngokweziphiko zakubo bafaka ukhololo bahole ibandla ngokwesiphiwo okuyinkonzo yomoya basuke banamandla amakhulu la kushintsha khona iweather like out of the blue yayenzeka mkhulu yayenzeka angifuni ukukhuluma amanga awufakazi bakhona abaningi yayenzeka ushintsha amanzi ashintsha amafu nje aguquba labe emnyama kusuke kusondele abantu bakubo so if uzofakwa umuntu oweak noma umuntu ongazi uyogcina senilimala ngoba lento iza ngesisindo so sometimes mukushintsha kanje amanzi kuba khona into emthintayo la emanzini lokho indlulayo manje mozomemeza nizoba nenkingi nizoba neproblem ingakho uma ufika emanzini kumele uqale kuthandazwe awukwazi ukufika emanzini uvela ungene emanzini akona kini lapho
mele uqala uthandaza ucele ngoba lapha emanzini ungena ngomthandazo and bonke basho njalo yazi siyathanda asithandi lapha emanzini ungena ngomthandazo ungena ushisa impepho uphahla ungena ngomthandazo imoya yasemanzini isebenza ngomthandazo noma ungena empophomeni noma ungena esizibeni noma ungena emfuleni ohambayo ungena ngomthandazo leminye uguqile uthandaza lapho sokucela so connecta manje nalabantu abalapha emanzini ukuthi kuyabuzeka manje kuyangeneka noma kungeneki sizocela ukungena menzongena ulahlela imali emhlophe uyayihlonipha le yandawo akona kini noma seduze yakwazi ukushifta noma angafuni futhi ningene uyakwazi ukukhuluma uthi hayi ningangeni then ngaleyo ndlela nizosinda but mozovela ogqumukele ongena lapho elimali yakona kini lapho ungena ngathi ungena ekamereni uyolimala uyacelwa lo yamuntu lapho uyacelwa ngoba iziba mkhulu asifani khona iziba uthola isiphethwe isalukazi khona iziba uthola isiphethwe amakhehla khona iziba uthola ukuthi kuneziko umnikazi wakhona akanandaba nabantu bangangena angakanankinga khona lodwa angifune edodi nje la ngifune next yabona meningene kuleso ziba nizolimala so manje kwazi ukuthi kumele uhlale uconnected uhlale uconnect ngokomoya nawo uhlambuluke angazi mkhulu kuwa experience lena abantu lokuthi ba njengoba ushilo abanye bakholiwe basindisiwe into njengalezo ukhona umuntu mhlambe ukhoyeza ukuthi nginesiphiwo mara because of isupport yasekhaya ayikho and kuzoba inkinga if ngamukela lesi siphiwo because of bona basindisiwe and bazongijaja and bazongidisown all of that have you ever experienced something like that ya kaningi sengisiza abantu abaningi ngaleyo ndlela uthola ukuthi omunye umuntu kuthiwa kumele ayenzele umsebenzi kuthiwa la ekhaya impepha siyishisa yabona lokho asikwenzi ikaningi but abantu abanjalo bayasizakala ikakhulu ingakho ngiyangithe umsamo amanzi awumsamo okusho ukuthi loyo muntu kumele ayophahla eduze komfula noma ehlane ayophahla lapho ayohlambulula isimo salabantu bakhe ngoba ikakhulu uma umbethwe lesimo semoya semanzini vele emsamo wakini uzohamba udede ngoba wena uzobusa ilimoya yasemanzini so if ekhaya bayala benzani uyakwazi ukuhamba emanzini ufike uhlanjululwe emanzini kugezwe ngoba uzuhluphekiswa abanye abantu ngoba lento ivala imali yabona uzuhluphekiswa abanye abantu uyakwazi ukuthi umuntu wakhona umisa emanzini umgeze aphahle lo muntu amembethe okuwe labantu abakuye bakwazi bahlambuluke bamqhaqhela indlela bona baningi mkhulu sengibasizile uthola ukuthi omunye umuntu ubize esinye isibongo akabize salapha yabona gcina ukuthiwe no wena kungcono uphahle endaweni eso ukuze uzokwazi ukuhlangana nabantu bakini ngoba awuyithola iconnection ngoba usendaweni errong yayibona and lento kusuke kuyimfihlo zabantu abadala abangafuni ukuyikhuluma lo useyitholele manje mekahamba ngokwendlela ukuthi hayi man kunenkinga so umuntu onjalo useyakwazi ukumsondeza eduze kwamanzi nasehlane noma entabeni ukumphahlisa ukuthi lesidalo sikuya singalwi naye kodwa sihlambuluke simbathe kahle naye leyo nto futhi ayibike ukuthi angikhoni ukwenza ekhaya ngoba ku1 ku2 ku3 mara it's not nice uthi somdala ngaso so discover ukuthi awusuwa kwabantu ngwakabantu ish zayenzeka mkhulu zayenzeka lezi zinto khehla zayenzeka ingako ubona abanye abafethu umuntu aguge ahlupheke uzothi lo muntu kodwa yini kanti ushawa ilento ingako uzothola kweminye imizi bathi indaba zedloza singini sayivala kunemfihlo ekhona hayi ukuthi idloza likho likhona but kunemfihlo abazazi ukuthi once sayo empepheni kuyovuka le yanto leya ngcono siyeke lento le ayihlale lemfihlo ekhona imfihlo kudala zaba khona kusaphila bogogo kuphila abantu ingako uthola ukuthi usinsikhathi uyahlala la ekhaya kini bese kuthiwe na uyovakasha ekhaya komalume ngofika ekhaya komalume into zakho sikhanya uzibuza ukuthi kanjani kanti kuneyimfihlo ukuthi awubelongi la isikhathini esinye useyitho ukuthi uyabelonga la ekhaya kokini vele isibongo sakini ubaba uye but idlozi likuphethe la sekhaya komalume akulone la kini yabona ingako manje molungisa into kumele ukwazi ukulungisa yapheka isimo somuntu okwazi ukubona umuntu ongeke azaqakhela kuba izinto eziningi omunye ungitshela ukuthi uphuphe angena empombeni yeah impompi not empompini impompi ngisho ngilevu la I think like waterfall yes uyafuna ukuthi waterfall and then washo waphuma aphethe amalwandle amalwandle amashell
I think so, I'm quite sure. mhlawumbe. Yeah. Yabona abantu abahlushwa impophoma kunokuzaleka komuntu kunomuntu ozalambethe ne ombethe ingubo kunomuntu ozalambethwe izinto ezithu umbethe kunomuntu ozala kuthiwa umbethe ingubo angithi uzale nengubo kumele ayenzele usiko lembeleko ngokwembuzi emhlophe ngokusiko la kubo kunomuntu ombethwe izalukwazi ugogo nomkhulu labo bantu esikhathini esiningi bahlushwa impophomo bahlulile abantu abahlushwa izambatho ezimhlophe ijazi elimhlophe noma umnazaretho omhlophe ukuthi uma ngena lapha empophomeni ngikugcina usiko lakhe empophomeni kusuke kumbulwa isimo salamakhehla nezalukwazi abamembethe ngalisambatho esimhlophe phansi empophomeni loyo muntu umbethwe abantu abadala ukusho ukuthi manje ngamanye amagama inhlanhla yakhe iyoqhaqheka empophomeni into zakhe zovuleka kuphi empophomeni into zakhe zihambe zimfuna empophomeni hambe imfuna empophomeni ngoba umbethwe abantu abadala hayi ukuthi umbethe ingubo kodwa umbethwe isalukwazi nekhehla most alabo bantu kakhulu babakabili oba umuntu ophiwe ubunyanga aphiwe nobuthunywa yabona omunye umuntu uzombona afaka ijazi elimhlophe afaka ubuhlali ne afaka ijazi eligreen afaka ubuhlali nenini naphethisela indaba yesithunywa sekaphupha amajazi abovu ubuhlali namashoba nani umbethe izinto ezithu ngoba umbethe ugogo nomkhulu kodwa bona bafuna inhlambuluko abathwasi bayahlanjulula ukuthi bambuleke kwakhe manje umuntu omela ahlala lokho aya empophomeni and umuntu oyahlale ahlushwa ekhanda kakhulu lokho ahlushwa ekhanda izimshayane isimo samehlo kumbuleka impophomo iyasebenza kakhulu ebantwaneni bethu ngoba isiziba mesikhuluma ngesiziba isiziba isedlozi mosokufika manje amakhehla ngokwedlozi ngokubuhlali mase bazoveza manje isimo samashoba sozophupha manje usesizibini lapho sokufuneka ugcinela usiko lamaqhuda abovu nani kuyokhishwa isimo salamadlozi aphakathi ngapha empophomeni ungena ngokuthandaza yithunywa kuhlukena kufana maye nangabe asikhe ngithathe ngiyibisele back emuva ne you mention ukuthi abantu besemanzini abantu abaclean abantu abanganankinga kazi eziningi abantu abangasebenzisa imithi abangasebenzisa imithi at all, right? So if like let's say maybe ngenze example ngami they say abangisebenzisa ukuthi ngiyothakatha and what not and now singikiyekile ukuthakatha will I able to enter the water? Once waphatha imithi emibi ngaphambi kokuthi ungene emanzini kumele uhlambuluke. Okay. Qala phambi kokuthi ungene nje emanzini kumele uqale uhlambuluke ungangeni nemoya emibi ngoba uyongena ngelinye ilanga lendoda thothi iseduze nexabane nalomuntu kumele uqale ugezwe nedlozi likuwe lihlambuluke nawe ube umuntu ohlambulukile ukwazi ukuthi ungene emanzini because awukwazi ungena emanzini uthi uyolanda inhlambuluko noma uyofuna ukuphila nemithi emibi ayenzeki leyo not unless uzozela edamini elingana nexel empty swimming pool yes ungangena but imoya emfuleni ukuthi gijima isimo salemi moya niyoxabana naleyami imoya lapho ngoba koqala uzothengiswa idlozi lakho yile nizokuthengisa kuloya muntu ugcina ungaphumanga manje kumele uqala uhlanjululo ilashwe leyo nto ukuthi uqeda uhlamba bese uyocela intethelelo kwabakini yabakwembethe bazobuya bakumbethe kahle and then uzokwazi ukuthi ungene. Oh, it's a process nyana before before ungena yes kumele uqala ulahle lento yobuthakathi ngoba ubuthakathi imithi engcolile nemimoya obumnyama nemimoya emibi exosha idlozi exosha ukukhanya exosha yonke into manje nale yandoda lapha iyosindwa ile yamithi yakho iyosindwa ilezi zinto nexabane lapha emanzini engaka uzothola omunye umuntu abona kunento sona into engizoyiveza namhlanje wena khehla ngisikhuluma ngesimo samanzi obakubheke emfuleni izangoma ziyahamba emfuleni uthi isangoma ugobelo uhambe namanzi bekahambisa amathwasa umfundisi bekawubhabhathisa ibandla uhambile emfuleni yesikhuluma ngabantu abayitshela ukuthi baphiwe angithi ngabantu abayitshela ukuthi banamandla baphiwe amandla angithi bambulelwe ngokwemfihlakalo but kumele uzibuze iquestion e1 ukuthi why iphara lingahambi emanzini uke wayeza ukuthi iphara lihambe emanzini amaphara mongene mo lapha emfuleni amile lapha edongeni afuna ukuthi moceda ukuhamba ayodobha le yamali lapha
emfuleni yena angena ekujuleni kokujuleni bawulanda le amani but angeke uzuze kuthiwa iphara lihambe namanzi amanzi ahamba nani nabo labo uyayibona yini iphara thina silibona njengephara kodwa iphara liclean libsulwa uyabona yena ufuna le mali uthi yobhema lento yakhe laba abangena labaphathi imithi emibi ichithwa amadliso bagcabile emzimbeni benzani yiko bafike baxabana nale ndoda ngaba kumele uzibuze wena ukuthi why abafundisi bahamba namanzi why izangoma zihamba namanzi uyayibona but nawo amaphara wahambi namanzi ahlala khona emfuleni angeke uze kuthiwa iphara lihambe namanzi uyayibona yini laba basuke baphatha imimoya bahamba nemimoya engcolile ngaba sokukhona nemoya yokuthwala nemoya yokuvusela nezizwe into enjengalezo moya nale mimoya enjalo lapha yana vele ngenzeka ungabuyi yasivane ngizwe abanye bathini bathi bashona ukulahla ithwalo bazilahla khona lapha emfuleni nothi kuwo wonke umfula ake siqale la wena Khehla mesikhuluma ngokuthwala akusinoma ubani uthwalisayo nomuntu olahla isithwala akusinoma ubani uyabona so abantu bangakhuluma athi hayi senze 1 no 2 mesilahle isithwalo silahle endaweni esosizibeni uthothi loyo muntu akayazi leyo nto wena ufuna yini ama client kuphela uyabona kusinoma ubani isithwalo wena Khehla into emfihlakalo into yamakhehla yakudala yamakhehla uyabona angeke uthi manje njengoba ngiyimi manje uyabona welisengikhulile but angeke ngithi senyathwalisa uyabona iyongihlula lento yokuthwala uyabona into yamakhehla emfihlakalo umuntu othwalisayo emkhulu akahlali eduze nabantu umuntu oneyipoko umuntu onama boys lama boys ilokhuza imkhovu akahlala eduze kwabantu loyo muntu angeke uhlale naye so umuntu ngempela onako oqala oshawa isithunzi sakhe oshawa isithunzi sakhe nje ukuthi uhlala kusumuntu othanda abantu inhliziyo yakhe ihlala igobile angeke umthola hleka noma kanjani even efamily yakhe yambalekela loyo muntu usala yi1 yabona umuntu othwalisayo ke lo laba abathwalisayo la elokushini abathi hayi angazi bathi angikhulumi kabi but bese ngikhulumela ukuthi phe kwesimo ngisasemfuleni abantu baye bathusa abantu ngesimo singento engekho uyayibona bathusa abantu ukuthi akulahle ijalo lapha lamanzi angcolile angeke amanzi angcola amanzi ahlambulukile dala abakhona amanzi as long as wazi wena ukuthi oyenzani lapha emfuleni wazi ukuthi oyenzani oyenza into right uhlambuluka ubuye ingaka uzobona omunye umuntu ushiya amanzi la ngafuna uke eMpumalanga amanzi aseMpumalanga anamandla omunye ahamba ushiya amanzi aseduze kwakubo ngabona le mentality ukuthi hayi lamanzi ala eduze awanamandla amanzi as long as wazi wena ukuthi uyofunana as long as wazi ukuthi oyenzani lapha emanzini izoyenzeka leyo nto phela hayi no mina ngikuzwile mkhulu eyami indlebe izwa kahle izwa kahle I hope ayikho esishiye ngaphandle sesizoyivala njengamanje no hayi akukho mkhulu akukho sesikhave konke I think isikhave konke kodwa nje ngicela nje abantwaneni especially abemimoya yomkhosi basemanzini zocela babekezele kuyabekezelwa la kuyabekezelwa kuyalindwa into nento yenzeka ngesikhathi ayenzeki ngendlela yethu ngesikhathi ozosikala wena ukuthi ngesikhathi esiso ngifuna ukuthola into eso angeke iziyenzeke and into kumele bayazi ukuthi lo moya uhamba nenhlupheko angeke uzolungise lo moya unemali noma ngaba ne2 million izophela leyo mali because le mimoya ifuna ukusiqalela yona imali yayo so izinto mayiphela kuloyo muntu angacabanga izinto ezibi zokuthi ayibulala impilo ayikho ikhona impilo but ukuthi basamkhulisa izinto zakhe zizobuya times 2 and bangavumi kakhulu futhi ukuthintwa ngemithi engcolile njengeincabo bangathinti ichitho bangafuni ukubamba abantu ngemithi ngoba umuntu onale mimoya angeke uzumbambe ngomuthi instead umsebenzile umuthi uzokuzonda yabona nizoxabana ngabe imimoya ifika ihlanga ichithe ibiye bese ke ihlangana kabi namana engicelayo kuva ukuthi nje ababe patient ngempilo abafunda ukubekezela bakholelwe emadlozini abo bangakholelwa kwagwabela kakhulu into zabo bangashiya imsamo yabo yokuza izinto ngaphandle abakholelwe kulento ekuwe izosebenza yiko nje ngikucelayo kuphela ngokusho kanjalo siyayivala lezoso mina nawe sizohlangana again on the next episode make sure you do the right thing sharp